Toga strašnog 21. prosinca Marijina, tada 15-godišnja kći, teško je ranjena. Danas imen dan istaki onda. Bila je noć oko 20 sati, nije bilo struje, prisjeća se Marija. Došli su u kući, izagnali iz kuće i mi pobjegli, oni Dragana uvetli i ubili. I eto, i Matema je tamo zajedno zagrljaju pokraj puta. Žrtve nisu birali, pucalo se nasumce. Željku su ubili brata i majku, otac je zarobljen i poslije ubijen. Čovjek se mora s tim nositi, život ide dalje i svak u sebi pati i moli se Bogu da im Bog da gore na onome svijetu. Ljiljana je tada ostala sama s dvoje male djece. Jure je bio beba. Ja se praktički godinu i dva mislim, ne sjećam se, samo znam tad po slikama, pričama, to je to. Nema nikakva primanja podstanar, možete zamisliti onda kako živim. Nikoga ništa nije briga. Žrtava Bruške samo se rijetki sjete za godišnjicu stradanja. Za zločin još nitko nije odgovarao. U Bruškoj kažu, državne institucije nisu obavile svoj posao. Nakon 25 godina pa rijetko se selo Bruška ispomene. Kod spomen obilježja za 11 nedužnih civila položeni su vijenci, zapaljene svijeće.